2008 की मेगी तांग तरागा मंगा नोएडा सेक्टर कुन मंगा की जलवायु बिहार दा लैबा L32 फ्लैट सिदा अतोप नुमित की अयुकुम नुमित सिगी अयुक सिसु नॉर्मल ओइरमी युम मनुंग असिदा मसागी चही 13 सुरबी आरुसी तलवार स्कूल चटनबगिदमक लोइसलगा लैरी युम सिगी अतोप का अमदा महाकी मपा डॉक्टर राजेश तलवार अमदी महाकी ममा डॉक्टर नुपुर तलवार सु थबक चटनबगिदमक लोइसंदुना लैरी राजेश अमदी नुपुर मखोई अनीगी सिनफमसी डेंटिस्ट नि मखोई अनी न पुल्लगा नोएडा की सेक्टर 27 दा मसागी डेंटल क्लिनिक अमा हांगलमी राजेश मसागी क्लिनिक असी तौना तौना नोएडा की फोर्टिस हॉस्पिटल की डेंटल डिपार्टमेंट की हेड सु ओइरमी मसिगी सु मथक्ता ग्रेटर नोएडा की TIS डेंटल कॉलेज तसु लाइरिक ताई सुमायना मतई मनाव अनीसी नुंगदिन की मतमददी यामना बिजी ओइबना मचानुपी आरुसीगा पुन्ना लैमिनबगी मतमसी नुमिदांग खक्तदा फंगलमी आरुसी मखोई अनीगी नाइटोम पोक्सबी मचानी अमदी यामना वाना होटनरगा फंगजखिबा मचानी मरम असिना मखोई अनीना मचानुपीबु यामना नुंगसिरमी नुमित मापलनी लैरगा 24 मेदा आरुसीगी बर्थडे सु तारमी 16 मेदगी महाकी स्कूल की समर वेकेशन सु थादोरबनी मरम असिना महाकी ममा मपाना 17 मेदा मचानुपीगी ममानवी सिंग पुन्ना आरुसीगी बर्थडे की थौरम असी पांगथोकनबा प्लान तौरगा लैरमी मखोईगी युमसिदा राजेश नुपुर आरुसी अमदी नेपालदगी मसागी चही 95 सुरबा हेमराज बंजारेसु युम असिदा थबक इंखांग तौरगा लै महाकना युमगी थबक इंखांग खुदिमक सुई हेमराजना अयुक्त मखोई लोइनमक की ब्रेकफास्ट सेमी ब्रेकफास्ट तौरबा मतुंग आरुसीना स्कूलदा अदुगा महाकी ममा मपाना मथौ चली 15 मेगी नुमिदांग वैरम असिसु हौखिबा नुमित सिंगुम वैरमी मागी मथौ लोइसलदुना डॉक्टर नुपुरना नुमिदांग वैरम की पुंग 8 मखाई मुक्ताबा स्वाइदा मयुमदा हलकलमी अदुगा डॉक्टर राजेशना नुमिदांग वैरम की पुंग 9 मखाई मुक्ताबा स्वाइदा युमदा हलकलमी मतमसिदा हेमराजना डिनर सेंबल वैरमी डिनर तौरबा मतुंगदा राजेशना मचानुपीदा बर्थडे यौद्रिकांदा सरप्राइज पीबा पामलमी महाकना मचानुपीना पामजबा सोनी की कैमरा असी लैरमी मरम असिना राजेश अमदी नुपुर डिनर की मतुंगदा मचानुपी की रूम दा लाक्लमी अमसुंग कैमरा असी खुदोल ओइना पिरमी कैमरा असी उबदा आरुसी यामना हरावरमी अमदी महाकना कैमरा असिना ममा मपागा लोइनना फोटो खरा सु कापलमी मसिगी मतुंग राजेश अमदी नुपुर मखोई की तुम्फम कादा हलकलमी अहिंगी पुंग 12 मुक तारकपा स्वाइ फावबा राजेश मागी लैपटॉप ता करिगुंबा खरा तौरगा लैरमी मसिगी मतुंग महाक तुमनबा सेम सारमी इमुंग असिदा लैरिबा मियोइसिंग मागी कादा तुमदुना लैनरमी 1300 स्क्वायर फीट पाक चावबा फ्लैट असी मपानदगी येंगबददी नॉर्मल ओइरमी अदुबु मनुंग की डिजाइन असिदी यामना तोंगानबा अम ओइरमी युम मनुंग असी चंगनबा अम्मगी मथंगदा अम्मा पुन्ना थोंग अहुम पालमी अहानबा थोंग सिदी असंग मचुगी योटना साबनी अनीसुबा गेट सिना मेस गेट नि अदुगा अहुम सुबा गेट सिना ऊना साबा मेन डोर नि मतमदुदा सर्वेंट क्वार्टर दा हेमराज लैरमी महाकी लैफम सिदसु थोंग अनी पाली अम्मना डाइनिंग हॉल की नकल सिदा अदुगा थोंग अम्मना अहानबा संगकपदा लैबा थोंग सिगा फाउनबा यारमी मतौ असुमना सर्वेंट क्वार्टर दगी युमगी मनुंग अमदी मपानदा चंगथोक चंगसिन तौबा याय अहिंग लोइखिदुना नोंगालबा मतुंग चौराकना अयुक्की पुंग 3 मुक ताबा स्वाइदा राजेश की युमदा थबक सुबी नुपी भारती महौसागुम L32 फ्लैट असिगी अहानबा थोंग असिगी ममांगदा यौरकलमी गेट की डोरबेल असि खिंगलमी अदुबु थोंग असि हांगनबा कना अमता लाक्लमदे अनिरक सुबा ओइनसु बेल असि खिंगलमी हंदकसु थोंग असि हांगबा कना अमता थोरकलमदे फिवम असि भारतीना खरा ngakpa ama faurami kaigino haigadi mamangdadi ahanba doorbell khingbada yuma sida thabak suba hemras thong hangba adum tholakpani ahum suba oina doorbell khingbada mamai thangda nupur talwar thoraktuna khwaidagi manung thangba thong asi hanglaga bharti da yamna ngakna ani suba thong asi mapandagi loli hemras kadai da chakhragi hairaklami nupurna hemras ta call torami adubu कॉल असी पाइखलकपगा यामना थुना अमुक कखिरमी
Nupurna Bhartida Hemras Mapanda Sangom Loba Chatlamba Yai Ngahekta Ngairo Hairami Adubu Bharti di Atopa Yum Singdasu Tabak Suba Chatkadabana Maram Oiraga Nupurna Bhartibu Makada Kum Thalaga Mahakna Balcony Dagi Duplicate Show Adu Makada Langtharaklami Matamsida Rajesh Talwar Tumba Hugatuna Dining Room da Laklami Mafamasida Mahakna Hek Changlakpada Dining Table Matakta Lairiba Whiskey Bottle Aduda Mityeng Thamlami Masi Ubada Rajesh ki Maithongi Machu Asi Olami Kaigino Harigadi Hairiba Yugi Bottle Asida E Tairaga Lairami Mahaki Thamoida Angakpa Akiba Amagi Mami Tarami Rajesh Matamanghandana Machanupi Arusigi Room Tamna Chelami Machanupi ki Room Asi Thong Hangduna Lairambasi Ubadagi Mahaki Masa Adu Ne Na Taramde Kaigino Harigadi Hairiba Matamsida Arusigi Room gi Thongsi Adum Londuna Lay Mikup Amagi Manungda Arusigi Room da Changlami Manung Hek Changbada Mahakna Uriba Pibam Aduna Rajesh Yamna Kada Laroklami Arusigi Masa Adu Ina Pumtai Tairaga Pamungda Taduna Lairami Amasung Mahaki Mangak Asi Yamna Athauba Kutlai Amana Kakirami Rajesh Yamna Kana Kaplami Mapuroibana Yamna Kana Kapagi Konjel Tabadagi Nupursu Machanupi Arusigi Room da Laklami Amasung Oiram Liba Mongasi Ubada Mahaksu Mahaki Mitludagi Pirangsu Sintaba Horoklami Somdana Bharti Duplicate ki show adu Pairaduna Ahan Bathong Asigi Manakta Yoroklami Adubu Yamna Ngakningai Oiba Wafam Amadi So Yaudana Thong Asi Kitang Inbada Masa Matanta Hangdoraklami Masigi Matung Anisuba Thong Asisu Kitang Tengbada Adum Hanglami Bhartina Thong Hangduna Imung Asida Hek Changlakpaga Arusigi Room Dagi Kappagi Konjel Adu Mahakna Tarami Mahaksu Pakat Aduna Yamna Tuna Arusigi Room Tamna Laklami Room Hek Yobaga Kaigumba Amata Hangmanangdana Nupurna Bhartibu Pairaduna Pamungda Taduna Lairiba Arusibu Yanghaladuna Hemrasna Aigi Ichanupibu Hatlamaga Yum Thadokuna Chenkre Hairaklami Arusigi Pimasi Ubada Bhartigi Thamoisu Yamna Warami Yamna Pakhatna Mapanda Thoraktuna Bhartina Yumthangnabagi Mioisingda Arusi Hatlami Haibagi Pau Asi Tamlami Minute Kharagi Manungda Rajesh Talwargi Yum Asi Migi Mi Ngakta Ngairami Maraksida Apartment gi Security Guard Asina Thaudoksighi Matangda Police ta Pau Pikhirami Ikui Kuidana Police su Thaudok Thokfamda Yoroklami Adubu Matamsida Mioi Kunmari Kunmanga Yum Manung Asida Lairami Mi Langbana Maram Oiraga Crime Scene Asisu Pumsai Sairami Amadi Maru Oiba Evidence Kayasu Mangkhirami Awabatana Pik Thalaba Rajesh Amadi Nupurna Police ta Machanupi Arusi Makhoi da Thabak Suraga Laiba Hemrasna Hatlamaga Yum Thadoktuna Chenkre Hairami Police na Yamna Thuna Yum Asigi Investigation Toba Haurami Arusigi Room Dagi Blood Stain Mompak Fidak Mon Firol Yum Asidagi Fingerprinting Amasung Arusigi Mompak Dagi Fangba E Asi Forensic Lab da Thakirami Ayuk ki Pung Nipan Makai Muktaba Swaida Arusigi Haksangsu Postmortem Taunabagi Damak Thakirami Masigi Maraksida Police ki Section Daba Thawaidabagi Thong Ama Urami Ihan Hanbu Oina Police na Arusigi Room Asi Sil Tauraga Thampam Thokpani Adubu Thabak Asi Makoina Tawkide Masigi Ona Tainabada Pung Kharagi Matungda Rajesh ki Makhada Thabak Tawba Staff Amana Arusigi Room Asi Sengdoklami Masina Amuk Hena Evidence Manghalami Maraksida Yumno Nabasing Kharana Yumgi Satki Stairda E Tairaga Laibado Police ta Hairami Police na Rajesh ta Satki So Pirak Naba Haibada Rajesh na Ikang Kanghaudana Police ta Ashaubagi Mami Amakak Uladuna Aigi Ichanupibu Hatlamliba Hemraspu Thibagi Mahutta Matam Manghanduna Laire Hairami Hemras ti Magi Pokna Phamlamdam Nepal bu Yauramani Haina Makhatarami Rajesh na Makhatana Police ta Kaigumbana Koina Hemras bu Farabadi Aigi Maikaidagi Lupalising Kun Manga su Pigani Hairami Hemras Yum Sidagi Mangkhibana Maram Oiraga Police na Sumahakpu Thokliba Thaudok Asigi Prime Suspect ni Haina Kalami Police na Theory Amasu Sagatlami Madudi Numidangi Matamda Hemras na Yugi Bottle se Thaklaba Matung Arusigi Room da Changduna Mahakpu Namfuda Nupi Oibigi Izat Launaba Tawbada Arusiga Muknabada Saubadagi Hemras na Arusigi Mga Kaktuna
हाटखिबनी मरक्सिदा पुलिसना हेमराज की पाव पिरक्पा मीदा लुपा लिसिंग कुनगी एवार्ड पीगनी हाइना लाउथोक्लमी अमसुंग पुलिस की टीम अमा यामना थुना हेमराज को फानबा नेपाल चटलमी केस असी मीडिया सिंगी हेडलाइन सु ओइरमी मरम असिना सिटी पुलिस की एसपी महेश मिश्राना केस असी पुंग कुनमरी की मनुंगदा लोइसनगनी हाइना लाउथोक्लमी डॉक्टर सुनील धोरे की मित्येंग मखादा आरुसी की पोस्टमार्टम पांगथोक्लमी अमसुंग नुंदिंगी पुंग अममुक तारकपा स्वाइदा इमुंग मनुंगदा आरुसी के असीबा हक्सांग सिन्नरमी नुमिदांग वाइरम की पुंग मरी मुक ताबा स्वाइदा आरुसी की अरोइबे मथौ मंगम पांगथोखिरमी मथंगी नुमित की अयुक हाइबदी 2008 की मेगी तांग तरग तरेता राजेश तलवार अमदी नुपुर तलवार मचानुपी की ऐश गंगादा थादरुनबगी दमक हरिद्वार चटनबा युमदगी थोरक्लमी मखोइगी युमदा हौजिक राजेश की मनाउ नुपा दिनेश तलवार अमदी स्टाफ करा लेरमी मरक्सिदा पुलिस राजेश तलवार की युमदा लाखथोक लाखसिनसु अदुम तौरगा लेरमी पुलिस ना हाइजबदगी ममांगदा थबक्तगी पोथाख्रबा पुलिस ऑफिसर अमा ममिंगना के गौतमसु केस असिगी इन्वेस्टिगेशन तौबदा सरुक यारमी 17 मे 2008 ता महाकना राजेश तलवार की युमदा यौरक्लबा मतुंग महाकना सत्ता ईगी दाग लेबदो उरमी हाइरिबा ई असि पुलिसना ममांगदा सीरियस ओइना लौखिद्रबनी के गौतमना राजेश की मनाउ नुपा दिनेश तलवारदगी सत्की शो असी पीनबा हाइरमी अदबु महाकसु सत्की शो असी थीबा फंगदबना मरम ओइरगा के गौतमना लोक असी थुगाइरगा पुलिस कांस्टेबल खरागा लोइनना सत असिदा लाक्लमी सत की अकोइबदुदा हाइफेटंग येंगलुबदा मखोइ मयांगी ज्ञान मांगलमी सत मथक असिदा मंगक कक्लबा असिबा हक्संग अमा तादुना लेरमी आरुसी की मंगक कक्पगी मौंग सेमकनी हाइरिबा नुपा असिगी मंगक की फियमसु हक्संग असी ईसु यामना तैरमी अदुगा पत्ता पुमथबसु हौरमी पुलिसना हरिद्वार चटखिबा मतै मनाउ असी युमदा थुना हलकनबा हाइखिरमी राजेश युमदा यौरक्लबा मतुंगदा पुलिसना असिबा हक्संग असिगी मतंगदा हंगबदा राजेशना हक्संग असी फजना पत्ता पुमथबना मरम ओइरगा मसक खंगद्रे हाइरमी असिबा हक्संग असी मसक खंगदोकनबा मियोय खरसु कौदुना यंगहलबा मतुंगदा खंगबा ngамलमी मदुदी असिबा हक्संग असी राजेश की मयुमदा थबक सूरगा लैबा हेमराज किनी हाइबसी मिकुप अमदा केस असिगी मायोल होंगलमी आरुसिगी प्राइम सस्पेक्ट नि हाइन लेरंबा हेमराज महक मसासु थौदोक असिगी विक्टिम अमा ओइदुना लेरमी पुलिस की मांगदा अचौबा वहंग अमा तादुना लेरमी मदुदी हौजिक्ति हेमराज आरुसिगी मिहात्पा नत्रबनिना आरुसी अमदी हेमराज कनाना हालंबनो हेमराज की बॉडी सत्तगी फंगलबा मतुंग के गौतमना सत मथक्सिदा यामना मरु एबा दागफम खरा उबा फंगलमी महाकना सत की फकलांगसिदा ई तैरबा खुबा की ममी अमा उरमी हेमराज फंगलिबा मफम सि लाक्नबा लंबीदा ईगी दागफम कया अमदी करिगुमा पोसक अमा चिंगदुना पुखिबगी ममीसु फंगलमी मसिदगी हेमराज की हक्सांग असी चिंगदुना सत मथक्ता पुरखिबा मालमी मसिगिसु मथक्ता पुलिसना सत मथक्सिदा ई तैरबा खोंगी ममीसु फंगलमी मसिदा पुलिसना हेमराज हातलिबा मियोय असी नंबर 89 की खोंगुप तोंगबा मियोयना ओइगनी हाइना गेस तौरमी 17 मे की नुमिदांगदा डॉक्टर नरेश राज की मियेंग मखादा हेमराज की पोस्टमार्टम तौरमी मसिगी मतुंग आरुसी अमदी हेमराज की अहानबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मियाम मांगदा लाक्लमी रिपोर्ट असिगी मतुंग इन्ना आरुसी अमदी हेमराज 15 मे की अहिंगी पुंग बारोदगिना अम्मगी मनुंगदा सीबनी हाइबा खंगबा ngamlami मखोई अनि असी अहानबदा यामना लुम्बा पोसक अमना मकोकता थोमदुना वानथलबा मतुंगदा वानथरगा लैरिकान मरक्सिदा यामना यांगबा अथौबा पोसक अमना मंगकता लेंदुना हाटपनी हाइबा खंगबा ngamlami आरुसीबु इज्जत मांगहनखि हाइबगी एविडेंस अमा फावो फंगलमदे मतमसिदा मीडियाना थौदोक असिगी मतंगदा लेपा लैतना पाव फोंगलमी अमसुंग थौदोक थोकफमगी एविडेंस फजना लौखत्ते अदुगा इन्वेस्टिगेशन सु फजना तौदे हाइबगी मरालसु मीडियाना पुलिस ता सिरमी मसिगी पावखुम ओइना 19 मे दा केस असिबु इन्वेस्टिगेशन तौदुना लाक्लिबा पुलिस की टीम असी केस असिदगी लौथोखिरमी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर दत्ताराम नोनिरिया एसपी महेश मिश्राबुसु ट्रांसफर तौखिरमी केस असी अतोप टीम अमना अमुक पाइरमी मखोइगी सस्पेक्ट असी
Vishnu Sharma kauba nupa amada oirami. Nupa asi Rajesh Talwar gi mayumda hana thabak toramba nupa amakhakni. Adubu mahaksi thabak ama laibadagi yamna kuina Nepal da laitaba yadabana maram oiraga Hemraj pu mahakna mahut oina thamlammani adubu Vishnu na Nepal dagi halaklaba matungdadi Rajesh na Hemraj oina mayumda thamba pamlami. Police na mangonda chingnabagi maramna Rajesh Talwar na mayumda Hemraj oina thamani haibasida Vishnu Sharma na kalaktuna Hemraj pu hatpada thodok asi arusina uhobadagi mahak pusu amuk hatpa oiramgani haibasini. Police na Vishnu Sharma bu custody da puraktuna wahang pohong taurami. Matam sida police na thodok thokliba numit sida Vishnu Sharma India da laite Nepal da lai haiba khangmangam lammi. Sumai tawdana thodok asigi matang da handaksu police langla langjit ama fauba phangmangam lamde. Case asigi phibam se yenglaga 21 May da SHO Anil Samaniabu anauba investigating officer oina haplami. Delhi police ki team ama UP police ta case asigi mateng pangnaba Noida da laklami. 22 May da police na Arusigi marup Anmolbu pung kaya changna wahang pohong taurami. Arusigi mihat asi thokadaba pung kharagi mamangda Almol na Arusida message tharaklami. Arusiga yamna naknaba marup amani hawkiba numit nifu mangani da Anmol na Arusida 688 lak call torokpagi history fanglami. Wahang pohong tawbada Almol na police ta thamlakhiba wafamgi matung inna makoina chingnariba miyoy asi kananasu mangonda chingnarise thazaba ngamoy. Anmol na police ta Rajesh Talwar Anita Durani kobi nupi amaga aronba mari lainay haina hairami. Wafam asi Arusi masana Anmol da hairamani. Rajesh na mamangda machanupi hatpa asi Hemraj ta hekta taisinaba aduga Hemraj ki asiba masadu khangde hairappadudagi police na mangonda chingnaba kharadi lairabani. Adubu Rajesh Talwar gi aronba extramarital affairs ki matangda khanglaba matungda Arusi misi ki matangda Rajesh Talwar da police na chingnaba asi amuk helaklami. 2008 ki 23 May da police na Rajesh Talwar amadi Nupur Talwar bu police station da kaukatuna tongan bu room da thamlaga yamna kuina wahang pohong chatharami. Matai manaw anigi statement da manadabana maram oiraga police na Rajesh Talwar bu farami. Numit simakta da UP gi Inspector General of Police Gurdasan Singh na press conference tawraga thamlakhiba wafam asina ataba miyoy khudingmakpu sok salhalami. Mahakna hairami madudi Rajesh Talwar amadi Anita Durani gi extramarital affairs asi Arusi na khanglammi. Arusi na hawkhiba numit kharani dagi mapagi affairs asigi matangda ungkhatnarami. Makhata na mahakna Arusi amadi Hemraj anigi marakta fattaba mari lainay amasung 15 May gi numidangda Rajesh na Arusi amadi Hemraj Arusi gi room manungda natai sadaba mawongda thengnarami. Phibam asi ubada Rajesh yamna sauraduna Hemraj pu fazana phuraba matungda sat mathakta puduna laklami. Mafam asida Rajesh na Hemraj pu yamna athuba potsak amana mangakta lenduna halamaga sat ki thong asi lonsalamaga makhada kumtharaklami. Makhada kumtharaba matung yu thaklami. Mikup khara lairaga Hemraj hatkhiba adumaina chap manana machanupi Arusi su hatlami. Police ki statement asi taraga miyam pumnamak yamna ngaklami. Wafam ase tabada miyam pumnamak mapa amana sahi taraga humdoi khak suribi machanupi bu yamna minungsi laitana hatpa su ngamboire haina khanarami. Masina su loiramde miyamna yamna piklibi angang macha amabu sahi nifu manga suba nupa amaga mari lainay haibagi proof amata laitana hatok piraba matungda maral sijalle haina khanarami. Adumoinamak police ki mafamda Rajesh se mihatpa amani utnabagi solid oiba evidence amata lairamde. Maram asina Rajesh Talwar amadi Nupur Talwar na police na mathau fazana tawdaba amadi case asida chenhanbani haina maral sirami. Case asigi matangda chayetnaba kaya ama leiba amadi media gi pressure sum henjalakpadagi 31 May da case asi CBI da transfer tawkhirami. CBI da case asi laklaba matung Joint Director Arun Kumar asi investigating officer oina haplami.
पुलिस न ममांगदा केस असिदा राजेश तलवार मरालई हाइना खनबना मरम ओइरगा CBI सु हाइरिबा एंगल असिदगी थिजिनबा हौरमी अहानबदा थौदोक थोकपा नुमित्ता सेटखिबा राजेश तलवार गी ड्रेसिंग असि एग्जामिन तौबा हौरमी अदुबु आरुसिगी इगी दागफमदी मागी फुरितगी फंगलमी अदुम ओइनमक हेमराजगिदी फंगलमदे मसिगी मतुंग युगी बोतल असि थिजनबदसु राजेश तलवार गी फिंगरप्रिंट फंगलमदे मसिगी मतुंग CBI ना राजेश तलवार अमदी नुपुर तलवार गी लाई डिटेक्टर टेस्ट अमसुंग ब्रेन मैपिंग टेस्ट तौरमी टेस्ट असिदसु राजेश तलवार गी मायोक्ता प्रूफ अमा फावो फंगलमदे मसिगा लोइनना सत मथक्ता फंगिबा खोंगुप की ममीसी साइज 8 अमसुंग 9 गिनी अदुबु राजेश तलवार गिदी साइज 3 नि सुमाई तौदना पुलिस की थियोरी असि CBI ना इन्वेस्टिगेशन तौबदा अरानबा अमनी हाइना फंगलमी CBI ना हौजिक्ति थौदोक असि कनाना तौरंबा याय हाइबगी मतांगसिदा खनबा हौरमी अमदी मखोइगी चिंगनबा असि हौजिक्ति राजेश तलवार गी असिस्टेंट कृष्णा थदारायदा अमुक तारमी थौदोक थोकदबा नुमित निनीगी ममांगदा मियाम मांगदा राजेश तलवार ना कृष्णदा यामना थीना चैरमी वहंग पहंग तौबदा ड्राइवर उमेश कुमार ना CBI दा हाइरमी मदुदी राजेश ना कृष्णदा थीना चैखिबा असिगी लमन यामना थुना सिंगनी हाइदना CBI ना 7 जून दा सस्पेक्ट अमगी बेसिस ता कृष्ण बु फारमी माकी लाइफमदा थीब हुंबा तौबदा CBI ना मोनगी कोबर अमा इ तैरबा खुक्री अमा अमदी खोंगावसु फागतलमी मसिगी मतुंग कृष्ण गी पॉलीग्राफ टेस्ट अनिरक तौरमी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट अमसुंग नार्को एनालिसिस टेस्ट सु तौरमी टेस्टिंग असिदा महाकना मागी मरुप राजकुमार कौबा मियोय अमगी ममिंग पलमी नुमित खरानिगी तुंगदा विजय मंडल गी मिंगसु मियाम मांगदा थोरकलमी मसिगी मतुंग राजकुमार अमदी विजय मंडल गिसु कृष्ण गी अदुमाइना नार्को टेस्ट तौरमी मखोई अहुमक नेपाल दगिनी अमदी नोएडादा राजेश की युमलोनबा अमदी मरुप की युमदा सर्वेंट ओइना थबक तौरगा लैबनी नोएडादा विजय मंडल राजेश की युमलोनबा पुनित तंदन गी युमदा सर्वेंट ओइना थबक तौरमी राजकुमार हाइबा नुपा असिना अनिता दुरानी गी युमदा थबक तौरमी मखोई अहुमबु CBI ना प्राइम सस्पेक्ट ओहेलमी 2008 की 11 जुलाई दा CBI की डायरेक्टर अरुण कुमार ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तौदुना नार्को टेस्ट अमदी अतोप टेस्ट तौबदा कृष्ण राजकुमार अमदी विजय मंडल ना करी हाइकी हाइबदु मियाम दा थमलमी मकोइना हाइरपगी मतुंग इन्ना 15 मे की नुमिदांगदा हेमराज ना मागी रूमदा मकोइ अहुम असि यू थकनबा कौरमी थकलबा मतुंगदा कृष्ण ना राजेश तलवार दा लमन खुंगनी हाइबगी वफम असि हौदोरकलमी मरमदी महाकना अइबु मियाम मांगदा इकाइबा पीबगिनी वफम असि आरुसिना तारमी अमदी मपादा हाइदोकनी हाइदुना किहलमी मतंग असिदा कृष्णना यामना सावरदुना मंगोंदा यावबा थांग कुकरी असि लौथोक्तुना आरुसिबु हातलमी मतंग सिदा हेमराज यामना किरदुना आरुसि हातपगी मतंगसि राजेशता हाइदोकनी हाइरमी वफम असे ताबदा कृष्ण राजकुमार अमदी विजय मंडलना नमफुदा हेमराजपु सत्ता पुखतुना अमुक हातलमी मखाताना प्रेस कॉन्फ्रेंस असिदा CBI की डायरेक्टर अरुण कुमार ना मखोई अहुमना तोंगान तोंगानबा नार्को टेस्टा तोंगान तोंगानबा वरी ली हाइरमी मखाताना कृष्ण ना CBI दा राजकुमार ना आरुसि की रूम दा चंगदुना महाकपु नुपी ओइबिगी इज्जत मांगहनबा होटनबदा आरुसिगा खरा मुकनरमी अमदी राजकुमार ना सावरदुना आरुसिबु थांगना लेलगा हाटपनी अमुक हाइरमी मखोई अहुम की स्टेटमेंट असिना मरम ओइरगा 2008 की जुलाई की तांग तरागनि थोइदा राजेश तलवार CBI की कस्टडी दा नुमित यांखैनी लेरबा मतुंगदा बेल फंगलमी अदुबु CBI की मफमदा राजकुमार कृष्ण अमदी विजय थौदोक असि मखोइना तौबनी हाइबसि उटनबा चप चाबा एविडेंस सु लेरमदे नार्को टेस्ट अमदी अतोप कन्फेशन टेस्ट सिंग असि ड्रग पिजरगा तौबा ngaktani maram asina कोर्ट न टेस्ट की फंगलकपा वफम असि सॉलिड ओइबा एविडेंस नि हाइना लौब यारोय हाइरमी मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन द कृष्ण की युम्बु KN जहरी विजय मंडल की युम्बु पुनित तंदन राजकुमार की युम्बु अनिता दुरानी ना 15 मे की नुमिदांग की पुंग बारो मखाई मुक तारकपा स्वाइ फावबा
makhoi ahum magi mayumda lai hairami wafam asina CBI na makhoi ahum thodok asida chenai haina utnaba hotnariba asida amuk hanna ayetpa ohellami apartment asigi security guard taruk makna hairami madudi 15 May gi numit sigi numidangda kana amata Rajesh ki mayumda changba laite aduga Rajesh ki yumdagi tholakhiba su laite Rajesh Talwar gi yumdagi makhoi ahum gi fingerprint su amata fanglamde ahan ba CBI gi investigation haurakpada Krishna gi laifamdagi fangkhiba khurki da tairamba I adusu mi gi oiramde sa gi oirame media da wafam asi laklami madudi CBI na namfuda makhoi ahumna RUC amadi Hemras bu hatpani haina yahan khivani makhoi ahumda narco test tawdrikanda semjin sajillaga leiraba wari asi makhoi gi makokta hanjan ningsing hallami maramasina narco test ki matamda makhoi ahumna RUC amadi Hemras ki matangda wa hairakpani 2008 ki September gi tang tarukta evidence maram chana fangdabana maram oiraga servant ahum asisu jail dagi thadoraklami jail dagi thoraklaba matung prime suspect oiramba makhoi ahum gi maraktagi DJ Mandanna CBI na makhoi ahumbu physically amadi mentally ot naibiki haina pautamlami thokriba thodok asigi matangda paukhum phangbagi mahutta makhal gi wahang kaya ama thoraklami ahanbada police haujina amuk CBI na case asi solve tauba ngamdre haina utlami RUC amadi Hemras hatpagi thodok thokhraba matung chawrakna chahi ama makhai muk leiraga 2009 gi September da Uttar Pradesh ki sarkar na SP Nilap Kishore luchingba anauba CBI team amada case asi transfer tawrami additional SP AJL Cole na case asigi investigating officer oina khalami anauba CBI ki team asina thodok asigi wahang pahang tawba hobasi RUC amadi Hemras ki postmortem tawkhiba Dr. Sunil Dhora amadi Dr. Naresh Rastagi haurami makhoi anigi statement asi ahanba postmortem gi report asidagi yamna tongalami ahanba report ta RUC da ikai khumnaba manghankhide haina ibani adubu Dr. Sunil Dhora na RUC bu hatlaba matungda magi private part asi fazana sengdokhibagi mami fangi haina CBI da hairami nakal amarom dana Dr. Naresh Rashna CBI da Hemras ki private part asigi matung inna aroiba mikupta Hemras ka RUC ga mari thamkiba mali natragana Hemras na RUC ga mari thamnabagi ready da laiba mali hairami masigi matung CBI gi anauba team na 2009 gi October da thodok thofum asi amuk hanna semgatami team asina hairami madudi RUC hatlaba matung magi room asi semdoklami masigi matung data thodok asigi matangda miyam da khanghalakpani RUC gi uncle Dinesh Talwar na May gi date 17 da mamangi investigation team da yauramba KK Gautam da call tawraduna postmortem da RUC bu nupi oibagi izat lawki haibagi matang yahollaktana ba hairami masigi matung CBI gi anauba team sina RUC amadi Hemras ki kokta sokliba asi analyst tawrami makhoi anigi asokpa asigi dakfam si triangle gi shape oirami CBI na asokpa asi uraga golf stick na thongkhiba oiramgani haina khalami angakpa wafam amadi Rajesh Talwar golf yamna sanaba pamba miyoi amakhakni mahakki manakta laiba golf stick loinamak CBI na examine tawnaba lab ta thakhirami examine tawba asida number mangagi golf stick asi evidence amata fangdanabagi mawongda yamna nanna hanjan sengkhre haiba khangba ngamlami wafam asigi matangda Rajesh Talwar da hangbada mahakna stick number 4 amadi 5 asi magi car manungda adum hapaga thami magi car service toramdaida stick ani asi loktoktuna magi driver Umesh Kumar na Hemras ki room da thamlami adubu CBI team na 2008 ki June gi tang amada kapkhiba Hemras ki room gi photo da golf stick amadagi hena uramde anauba CBI ki team na RUC amadi Hemras ki mihat asi Rajesh Talwar na tawbani haina amuk khalami CBI na makata na hairami Hemras amadi RUC gi mangakta lelibasi yamna professional oiba miyoi amana surgical blade na lenkhibani Rajesh Talwar amadi Nupur Talwar doctor oibanina makhoina tawrumgani haibasini CBI na Rajesh Talwar na suksoi soidana RUC amadi Hemras pu hatpani haijaraga su makhoi gi mafamda chapchaba evidence amata laite masigi su mathakta
Mihatpase sizinnakhriba khutlaisuu CBI na thiba phanglamde. 29 December 2010 da CBI na case asigi aroiba report pikhatladuna case asi close taunaba hairami. Case asigi chap chaba evidence amata leitabana aroiba karino khangdana loisankhre haibasu yare adubu maraksida Rajesh Talwar amadi magi loinabi jail da amuk yaurami. CBI gi aroiba reporter Rajesh amadi Nupur case asigi suspect ni haiduna palami. Wafam asida Rajesh Talwar yamna sawraduna Ghaziabad ta laiba CBI gi special court ta laklami adubu mahakki khongchat asina Rajesh pu awafam da tahalami. 2011 gi February 9 da CBI special court ki magistrate Preeti Singh na CBI gi closure report asi charge sheet oina lauduna case asi amuk hanna thijanna bakhangalami. CBI gi site gi case asi senior advocate Siddharth Luthra na fight tawrami. Talwar family ki defense tana maming leiraba ukil Singh Haris Salbe Mukul Rohtaki amadi Rebecca Mamen John na fight tawrami. Makoi ahumna case asigi Talwar gi family dagi fees amata lawramde. Case asi chahi animuk amuk chatharami. Maraksida CBI gi maikei dagi 2013 gi April thada case asigi anauba theory ama amuk court ta thamlami. Theory asigi matung inna 2008 ki May gi tang taraga manga gi numidang da Rajesh na khonjel ama tarami. Room dagi tholaktuna tabada khonjel asi Arusi gi room dagi laklami. Thongduda haifet yengbada Hemraj amadi Arusi yamna natai chadaba maungda laibado urami amadi yamna sawraduna Hemraj ki room da laiba golf stick lawraga Hemraj ki makokta kanna thomlami. Amuk hanna thomge tawbada soibadagi Arusi da oina tarami. Golf stick na thomba asida makoi ani yamna thina sokpadagi gyan mangkhirami. Launabagi khonjel asi tabada Nupur Talwar su hawgalaktuna Arusi gi room da laklami. Makoi anina gyan mangduna taraga lairiba Hemraj pu sakta pukatuna yamna athoba potsak amana mangakta lenduna hatlami. Makha kumthraklaba matung makoi anina Arusi da chap manaba mawongda lelaga hatlami. Maramdi asokpa ani asi manana unabagi damaktani. Masigi matung makoi anina crime scene asi semdok sadoklami. Ising fazana taithoklami amadi makoi na setpa dress amadi Mihatpase sizinnakhriba khutlai lot khirami. Masigi matungda Rajesh na mayai gi thong asi mapandagi lock tawsalami aduga Hemraj ki room phawduna manungda changlami. Maramdi investigator sing makok ngahunabagi damaktani. Masigi matungda yu thaklami. Nongalaba matung yumgi met bharti lakpada Hemraj na machanupi Arusi hatlaga senkre haibagi wari asi lirami. CBI gi anauba theory asi CBI gi special court na achumbani khaladuna 2013 gi November da Rajesh Talwar amadi Nupur Talwar anibu Mihatpagi evidence manghanbagi investigator singbu lana lamjingbagi aranba FIR tawbagi damak maral leire haiduna mapunsi chupa jail da leinabagi chairak pirami. Masigi matung Rajesh amadi Nupur faraduna Dasna jail da thajalami adubu Rajesh amadi Nupurna makoina fangliba chairak asigi mayokta Allahabad High Court ta appeal amuk tawrami. Kayarak hanna hearing tawraba matungda CBI gi evidence mayamsi solid evidence ni haina lawba yaroi moigi si bhapna sagatpa evidence ngaktani hairaduna 2017 gi October gi tang taragani thoida benefit of doubt ta yumfam oiraga Rajesh Talwar amadi Nupur Talwar jail dagi thadoraklami. Haukiba chahi mari dagi matai manau ani jail da lairakibani. Matang asida wari asi loiramde CBI amadi Hemraj ki loinabi Kumkala Banjarena Allahabad High Court ki decision gi mayokta Supreme Court ta amuk chatlami. 2018 gi Augusta Supreme Court na appeal asi accept tawrami. Masigi matung case asi haujik Supreme Court ta pending oina lairi. Supreme Court tagi judgment ama phawbo piraktri. 2020 da Arusi gi mapa Rajesh Talwar na The Killing of Arusi and The Murder of Justice haiba lyric ase irami. Ngasisu Arusi amadi Hemraj kanana karigi hapki haiba khangdana lairi. Masini ngasigi aigi yamna ngakningai oiba wari asi mayamna support tawibagi damak thagatsari. Thank you everyone.